жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Арман болған қиял. Кім еді? Жетекші, Давайте. Вандай. Мен кеше болдым. Басқа? Бәрі Бәрі бар ғой? Hoş gelipsizler mekteğimizge. Özlerimizden okuyan mekteğimiz. Ben Amıs mektepte okudum. Hazır üst mektepte жұмыс істеп жатырмын. Мұғалім болып. Міне сондай бәріміз еске түсірейік, бұрынғы балалық шағымызды, оқыған мектебімізді қадірлеп келген екенсіз. Рахмет, қадірлеріңізге гүл түсіп. Бәріміз үлкен бір шаңырақтың әжесі, атасы болып, ақылы жаулыққа да жеткеріп жатыр. Бұлай міне 60 жылдықта көрсе, 50 жылдықта көрсе жатыр екенсіз. 60 жылдықта да сөйтіп көрсіңейсіз. Өміріңіз ұзақ болсын, 100-ге шығыңыз. Сіздер туған телеграмға өзіңіз кетіп жатырмыздар. Жұмысты болсын сіздерге де жұмысты болсын. Жұмысты болсын. Зерам бүгінне өзіміз келіп жатыр, оқушыларымыздан айтып жатыр, 2 жылдан кейін зерам сөйтіп десек қандай жақсы. Және қуаныш болып жатыр оларға. Сіздер бүгін жаңа соңғы қоңырау кешесіне келгеніңіз оларға да бір үлкен зор сауға болды оқушыларымызға. Күндер Наурызбайға жиын баяға мұғалім, Дәулет Аллаға, Фатима Рұскер. Маған класс ұрып Қалибек аға болып еді. Физкультура. Қалибек аға. Қазір Қалибек аға бар. Әмиров. Неше қадам мұңған бәрін беді? Ұмытпамысың мұғалім мұғалімдер сіздерге мағалыз. Біздерге сол оқы және оқы дегенде не қылып, бірақ оқыған жоқпыз дегенмен әйтеуір кейде оқып, сырттай оқыдық, іштей оқыдық, осы құрдастарым, достарым бәрі үлкен ата әже болып отыр, осы жерден түлеп ұштық қой. Осы мектебімізге minnettarchiligimni bildiraman. Muğalim qolimiz sog' bo'lsin. Endi ikkinchi anam mektebim deydi ғой. O'sha yerda o'ylab o'stirib, endi aramizdan kelgan degan 7 yil o'tib ketdi. Endi bir tezisi barimiz. Tezisi barimiz aramizda ko'pchilik ketganlar bor, deganman ularning yotgan yeri joyi bo'lsin, albatta bo'lsin. Deganman barimiz o'sha yerga jillarni to'g'risini aytaylik. Kichkintoyimiz kelib hozir jasqanadi. Qadamlar qutli bo'lsin deydi. Bitirib olgan bolalar yo'llarim bo'lsin, bugun azamat bo'linglar deb. Sonda жағдайымыз бар, өңдер, өсіңдер, сіздерде әйтеуір
тілеймін, дендеріңе саулық тілеймін. Осындай жағдайымыз бар. Оған өзім барлығы, балаларым, бітірген балаларым барлығы, үлкен азамат болып, күшті үлкен оқу орындарында бітіріп, сіздерге атаға білімдей сол пайдалы болсын. Оқығанда әуелі оқуды мектепте оқыдыңыз. Барлық оқу сол сізге. Сипат Тынышбай деген бар ма? Сол ажыбасымыз ма? Үшеу бірге тұрады деп қой. Онда баламы мен жолдасым математика Марзелова осы жерде оқыдық. Осы жерде өніп өстік қой. Рахмет ұстаздарға. Ұстаздарға рахмет, Арман қуған қиял қуған кезің қайда, құрғы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алдаулаған сезім қайда, армандастар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Aziz ата-аналар һәм мейманлар. Бүгінгі мемлекетімізде барлық оқу орындарында ілім ең ұлы мақтанышым сүрені астында соңғы қоңырау сеслері жаңрайды. Бұл күн білімге құштар, таза арманлар қанатындағы жастар һәм мехрибан ұстазлар, перзенттерін камалын көріп, қуанып атырған ата-аналар, һәмде ақлықларына хақ жол тілеп отырған ақ сақаллы аталарымыз, ақ жаулықлы аналарымыз үшін хақиқи байрам. Кеше ат жайып ұшу алдында тұр. Сондай екен, бүгінгі кешеміздің қатынасушылары 11-ші класс Лиман, Абатбаева, Аманбаева Арай, Базарбаев Абат, Бухарбаева Дилназ, Жадгерова Шахзода, Нураддинова Нилуфар, Жемуратов Айдос, Жолдасбаева Бибинур, Албаева Умида, Қоңыратбаев Мақсет, Қуанышбаев Мұратбек, Шарыбаев Азизбек, Қуанышбаева Тұрсынай, Нураддинова Эланора, Сабурова Дилнура, Сабирова Ирада, Сарсенбаева Фируз, Ауезова Зарина, Алиярова Шахзода, Жолдасова Ширин, Жолдасова Илиза, Жұмабаева Мунира, Жұмабаева Шахзода, Жалгашбаев Дилшатбек, Кучкарбаева Вероника, Қуанышбаев Фурқат, Құралов Саламат, Енсипов Берік, Жапарбергенова Шолпан, Жарылқасилов Ернур, Исламова Жансая, Орналиева Диана, Римбаев Санжар, Сабитова Айгерім, Кенгеров Жанаддыл, Таджибаева Маржан, Қожахметова Нұржайна, Исмағулов Сардәулет, Дәулетмұратова Субьяна, Есенгелдиев Казбек, Жаңгабаева Шахзада, Жемуратова Сарбынас, Исаков Сапаралы, Қуатбаев Сардар, Қуатбаев Санжар, Қуандиков Дилшат, Қуанышбаев Муниса, Нұрлаева Диана. Мектеп бітіргеніне 50 жыл болған 1975 жылдың біткерушілерін ортаға шақырамыз. Мархамат! Love
vaqtlarim siz bilan sürgün. Bugungi ilim eng ulug' Respublikasining mamlakatlik gimnlari bilan boshlaymiz. Anam kibidir. Üretken harbi kalbim törüdür. Yıllar ötüp aynalaman ustazım. Bilemen kevliniz mudam aşıktır. Kutluklav üçün söz mektebimiz direktori İşmuratov Rahat Kuralbayevichga beremiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli mektebimiz bitiruvchilari. Hurmatli Buniki mektebimiz bitirib ketganida 100 yil bo'lgan hurmatli ota-onalarimiz. Bugungi bayram hammangizga qutlug' bo'lsin. Xudo xolasa o'sha bitiruvchilar, mektebimizning bitiruvchilari kelajakda elimizga, xalqimizga o'z rivojlanishi uchun o'z ulesini qo'sadigan prezidentlar bo'lishini islayman. O'sha bugungi mektebimizning so'nggi qo'ng'iroq atamasındagi tadbirini açık deb jarayman. Hammangizga yana qutlug' bo'lsin. Hurmatli mektep o'quvchilari, tinchlikni saqlagan holda sizlarning ruxsatingiz bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mektep bitiruvchilarini qutlug'ini o'qib eshitirsam. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yutuqli shahodatnomasini qadimizda yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etish uchun zarur sharoitlar yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarning zamonaviy ilm va kasb hunarlar, ona tili bilan hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyatni ochilish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan aqlona foydalanib, yoshlik hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lish uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanishi va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak.
halal va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-ona va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi, uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli maktabimizdan bitirib ketganiga 50 yil bo'lgan ota-ag'a, abalar ham maktabimizning bitiruvchilari. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq bayramimiz qutlug' bo'lsin. Mana maktabimizning bitiruvchi yoshlarına umid, mana toza umrga qadam qo'yibdir. Sol yaxshi o'quvlarga kirib, elimizga, xalqimizga bir foydasi tiyadigan azamat bo'lib ketilishini tilakdesmin sizlarga Aqjo'l. Mine 50 yil bo'lgan bitkirgende 50 yil bo'lgan ağa apalarimizga daim kuch xayrat, usunday bo'lib qatarın azaymay so mektepke kelib belgilep turib nesip etsin bizga. Rahmet. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, ustozlar, o'quvchilar. Barchangizga bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bilan, bayrami bilan chin yurakdan qutlug'layman. Bitkiruvchi yoshlarga kelajakda o'quvlarga kirib, jo'xori o'quv o'rinlarini bitkirib, elimizga, xalqimizga xizmat etadigan bir mamon qanigalar bo'lib yetkazib, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasining rivojlanuvine bir ulkan hissa qo'shadigan yoshlar bo'lib yetishingizga tilaklamayman. Shu qatori bugun bizning tadbirimiz ishinde sonday nelerimiz ham bor. O'tganda may oyida sport sinovlarına qatnashgan o'quvchilar bor. Bugun maktabimizda juda bir quvonchli kun. Maktabda bitkirgan 50 yil to'lgan meni mektep bitkiruvchilari kelib o'tirib ekan. Assalomu alaykum 50 yillar. Mene bugun qadamlaringizga gul bitsin sizlar. Mene maktabimizda eslab kelib o'tir ekansiz. 50 yil bo'lgan ekan. 60 yilda da shunday bo'lib baringiz yuru nasib etsin. Hurmatli o'quvchilarim, mene bugun mektepda bitkirib qanot qo'mlab ushlayin deb turibsiz. Xudoyim barliq vaqtda yo'llaringiz bugungidek jarqirab aydin bo'lsin. Ertangi kuni yuqori o'quv o'rnina kirib, hozirgi vaqtda 5 o'quvchimiz muddetdan oldin student bo'luv baxtini muyassar bo'ldi. Rossiya Federatsiyasining Gubkin atidagi Neftamgaz universitet student bo'ldi. Mine qolgan o'quvchilarimizda barlig'i o'zlarining armon etgan, o'zlarining qalagan yuqori o'quv o'rinlarına kirib, elimizning belgili bir mamon kadrlari bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasına azamat yer yigitlari bo'lib niyet etadi degan umiddamiz. Har yo'l barlig'ingizga. Qolgan o'quvchilarimizda mine bugun 1-klasslar ulkan apalarning ağalarına havas etib turibdi. Mine ularning arasından ham ertangi kuni bizning maktabimiz jamoatining fan olimpiadasi, жаңа aytib o'tir sport jarlislari deb sonday yaxshi o'quvchilar chiqib maktabning atini ko'taradi degan umiddaman. Bugungi bayram hammaga qutlug' bo'lsin. Lamaqpan mektepni tark etuvdi qiymayman alib altın uyam mektebim usunday darajege meni jetkirdi. Endigi navbatda 2024-2025 o'quv yilida mektebimizda fan olimpiadalari, ko'rik tanlovunda ham sport jarlislariga qatnashib, siyli o'rinlarni egallagan hamda o'zining minez xulqi bilan boshqalarga o'rnak bo'lgan o'quvchilarimizni mektep hakimchiligi tarafidan maqtov jarliqlari bilan ham ota-onalarına minnatdorchilik xatin beru uchun mektep direktori İşmuratov Rahat Kuralbayevga beramiz. Mektep işiyman, mektep bilimler bölümüne qarashli 37 sonli mektep jamoatlari bilan hurmatli Allambergenov Zakirjon Karimbergenovich, Qo'ng'irot rayonining 37-Ulug'bek Ovoza bilim beruv maktabining 2024-2025 o'quvchilar bitkiruvchisi ham sizning prezidentingiz Karimbergenova Jasmina Zakirjon qizi mamlakatlik bilimlendiruv bag'darlamasining ta'lim standartlari talablari darajasida o'zlashtirib, o'quv fanidan yuqori natijaga erishganligi, ulgili minez xulqi, jamiyatlik жұмысları belgisini ko'rsatganligi hamda sizning prezident tarbiyasindagi yuqori javobgarchiligingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli Allambergenov Zakirjon Karimbergenovich. Katta Dinov Aziz Jadigerovich,
Qo'ng'irot rayoni 37-sonli Ulumov o'rta bilim beruv maktabining maktab 2024-2025 o'quvchilar bitiruvchisi sizning prezidentingiz Jadigerova Shahzoda Aziz qizning mamlakatlik bilimlendiruv bag'darlamasining ta'lim standartlari talablari darajasida o'zlashtirib, o'quv fanlarining yuqori natijaga erishganligi, ulguli minus-xulqi, jamiyatga жұмсal belsiyani ko'rsatganligi hamda prezidentning tarbiyasindagi yuqori javobgarchilik uchun sizga minnatdorchilik bildirdi. Zuvatdinov Aziz Jadigerovich. Reziyeviç. Ki Boran rayonu 37-sonli Ulumov o'rta bilim beruv maktabi tarixidan minnatdorchilik bildirdi. To'labayev Yusuf Reziyev Daniel Yusupovning ota-onasi. Ulumov o'rta bilim beruv maktabining bitiruvchisi Sharjov Arman Asanoğlu'nun yaxshi natijaga erishganligi hamda ta'lim tarbiyada maktab bilan birga ishlaganligi uchun minnatdorchilik bildirildi. Hurmatli Süleymanova Guldara Iskenderovna, maktabimiz bitiruvchisi Islamova Jansayam Mungalboy qizining maktabimizda yuqori natijaga erishganligi hamda ta'lim tarbiyasi O'tebayev Jengizbay Adilbayev Beksultan Jengizbay uning ota-onasi va maktab administratsiyasi tarafidan minnatdorchilik bildirdi. Maktabimiz bitiruvchisi Safarbayeva Nargiza Sharafetdinovnaning ota-onasidan minnatdorchilik bildirdi. Narbayevich. Maktabimiz bitiruvchisi Narbayeva Jasmina Azat qizining ta'lim tarbiyasida javobgarchilik bilan qaraganligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Hurmatli O'temuratova Nasiba Berda qizi. Maktabimiz bitiruvchisi Davlat murasida 30-70 sayfa arasida o'tkazilgan 13-17 yosh arasida o'tgan jismoniy tayyorgarlik darajasida sport sinovlarida eng yaxshi natijaga erishgan o'quvchilar Maratova Rayhan Shuhrat qizi 2-darajali. Siz bilan Akbayev Candoz Yerbolulu. Gubkin atındağı Rossiya Mamlaketlik Neft Gaz Üniversitetining
Toshkent filiali baslamasi menen Uluma o'rta bilim beruv maktabining 11-klass o'quvchilari arasida rus tili, adabiyoti ham matematika fanlari Gubkin fan olimpiada jengimpozi bo'lib, muddatidan oldin student bo'luvna muyassar bo'ldi. Amangil, marhamat keliniz. Yesengaldiyev Kazbek, Uralbay Berdak, Rimbayev Sanjar, Rejepov Daniel. Mektepte o'tkazilgan mektebim mening maqtanishim ko'rik tanlovida birinchi o'rinda egallagan uchun 9-E klass o'quvchisi Jangabayeva Maxinur Bayramboy qizi hurmat-charog'i bilan silqanadi. Ikkinchi o'rinda egallagan uchun 9-E klass o'quvchisi Quralboyeva Jasmina Rahat qizi hurmat-charog'i bilan silqanadi. Klass o'quvchisi Safarboyeva Nargiza hurmat-charog'i bilan silqanadi. Gerlik Üniversitesi tarafidan Uluma o'rta bilim beruv maktablarida o'tkazuvchi yoshlar arasida o'tkazilgan Xinya fan olimpiadasida Qo'ng'irot rayoni bosqichida 3-o'rinda egallagan uchun Ubaydullayeva Janirka Aqjol qizi hurmat-charog'i bilan silqanadi.
сол күнге. Азиздер, ендігі нәубетті біткеруші оқушыларымыздың 1 класс оқушыларына арналған сауғаларын тапсырса. Мархамат. Ayrı sorma, hatıralar sorulmaz. 11 класс оқушыларына атап келген сауғалары бар екен, мархамат. Мектебінің 11 класс біткерушілеріне пол минетлері бойынша сауғалары бар екен. Мархамат, барқымалы қызларыңыздан. Бұл да 11 класс біткерушілеріне. Salayım birlikte düşürgende, kayrargası buyurdu söylenge. Sırtlaslar jıyını var ekerim, benim şeyde davadan yenimde. Sırtlaslarım sırtlas, sırtlaslarım ay, kazandığım mutlu'nun taslarımay. Sırtlaslarım sırtlas, sırtlaslarım ay, kendi duman bozulsa basarım ay. Балалар мектебінің біткерушілерімізге сауға бар екен. Балалар несінен? Жемұратова Сарбыназ дейді. 11 Г класс, келің. Жемұратова Сарбыназ қызымыз. Якупбаева Жасмина, 11 В класс. Ассалаумалейкум. Осы жерге жиналған халқым. Мына бүгін жас қанат мейрамы ғой. Осыдан бір 20 жыл бұрын осы жерге келіп едік. Балдарым осы жерде бітірген, ұлдарым, қыздарым мына сонша жерде мына келіп жатыр, мына ақсақалдар, білім бастықтары, әкіметтен келіп жатыр. Бәріңізге оң болсын айналайын. Қадамдарың құтты болсын. Міне биылғы мектепті бітіріп жатырған балдарым. Енді мына заман өзгерді. Тек оқы білім ал деген қағида бар. Сол өстіңдер, өніңдер, жақсы жаңағы нелердің диплом алып келіп, осы елімізге қызмет етіңдер. Мына жас балдарымыз, мына жас қанат келіп жатыр ғой биыл. Қадамдарың құтты болсын балдарым. Ай жүріңдер, аман жүріңдер. Оң болсын қадамдарың. Мына енді сіздерде де біз құсаған ата әжелерің бар. Бәріңе құттықтаймын. Қадамдарың оң болсын. Енді біздер міне осы мектепті бітіріп кеткенімізге 20 жыл болған екен. Сол 20 жылдықта осы ұстаздарымыздың көрсеуге, ауыл елді көруге, сол Ақтаудан келіп отырмыз. Енді не қыл деймін, бәріңізге оң болсын, қадамдарың құтты болсын. Жүріп отырған балдарым айналайын. Жақсы гранттарға түсіп, оқу орындарын бітіріп, бір мамандықтың иесі болыңдар айналайын. Қадамдарың құтты болсын. Бәрін достар әрі тарапқа кеттіңдер ме? Әлде биік асулардан өттіңдер ме? Әлде игі армандарға жеттіңдер ме? Қайдасыңдар құрдастар?